impamvu gusaba imbabazi nanitandukanya n'abakoresheje ibyambayeho mu nyungu zabo ntazi. Banyarwanda banyarwandakazi, mbandikiye nshaka kubamenyesha ko nciye bugufi nsaba imbabazi kubw'inyandiko, amashusho, amajwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri twakoze ibinyuranyije n'amategeko maze tugasenyerwa inzu, byaje kuvamo kugira umujinya utari ngombwa, nkora ibyaha. Rero nsabye imbabazi ntakamba ko ibyabaye ari ubwa mbere n'ubwa nyuma bibaye. Aho ndimeze neza, ibyo nemererwa n'amategeko ndabihabwa, kandi niteguye ko n'ingaruka nzaba urugero rwiza. Nsoza nagira ngo mbikuye ku mutima nsabe imbabazi nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko ahora atugira inama nk'urubyiruko zo kwiteza imbere, hanyuma njyewe nkaba naramutengushye ndetse musezeranya ko bitazongera. Aho ndi ndatekanye, ndarinzwe kandi ndabakumbuye. Nigaba Clement. DC Clement byo yakoze amakosa ndetse ntari buze guca ku ruhande ngo mbere umuntu ngo ni inshuti yangu urabera, aho sinabera. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu, mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. ni Slim Jesus TV ndetse na Laila Wizi Show. Meze neza? Ndashima Imana. Urashima Imana? Minsi myinshi cyane. Yes, tujye kuganira rero ku nkuru yiriwe hano hanze. Ni inkuru ijyanye n'uwo bita DC Clement. DC Clement yatawe muri yombi, wabimenye? Yatawe muri yombi ejo. Ku munsi w'ejo. Yego. DC Clement rero cyangwa se Nigaba Clement. Yego. Hari aho narindimo ntambuka mbona nguye ku ibaruwa ye. Ku ibaruwa yiwe? Bivuga ngo ni ibaruwa ifunguye DC Clement asaba imbabazi. Hari ibaruwa DC Clement yanditse asaba imbabazi? Yego. Ku byo yatangaje. Reka twinjira mu kiganiro. Banza dusomere iyo baruwa. Reka tubanze tuyicemo. Yanditse agira ati impamvu. Yanayanditse uyu munsi ku wa mbere ku itariki ya mbere ukwezi kwa 4 2026. Impamvu gusaba imbabazi nanitandukanya n'abakoresha ibyambayeho mu nyungu zabo ntazi. Banyarwanda banyarwandakazi, mbandikiye nshaka kubamenyesha ko nciye bugufi nsaba imbabazi kubw'inyandiko. Ubwo nyine yavuga nko kuva umbicishije mu nyandiko. Kubw'inyandiko, amashusho, amajwi yasakaye. Inyandiko nimwe yanditse kuri Instagram. Kubw'inyandiko, amashusho, amajwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Mu by'ukuri twakoze ibinyuranije n'amategeko maze tugasenyerwa inzu, byaje kuvamo tugira umujinya utari ngombwa, nkora ibyaha. Rero nsabye imbabazi ntakamba ko ibyabaye ari ubwa mbere n'ubwa nyuma bibaye. Aho ndi meze neza, ibyo nemererwa n'amategeko ndabihabwa, kandi niteguye ko n'ingaruka nzaba urugero rwiza. Nsoza nagira ngo mbikuye ku mutima nsabe imbabazi nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko ahora atugira inama nk'urubyiruko zo kwiteza imbere, hanyuma njyewe nkaba naramutengushye ndetse musezeranya ko bitazongera. Ahandi ndatekanye, ndarinzwe kandi ndabakumbuye. Nigaba Clement na sinyatire iri kuri iyi ni ibaruwa. Impamvu nagiye nyisoma iri mu mukono muto cyane, bisa nkaho bigoranye kubona ibyanditse. Yego. Ariko ndumva nayisubiramo. Yisubiremo none usome neza, kuko hari uburyo wayisomye ku buryo abantu atari bwitega amatwi ngo bibaryohe. Kanyisome ntayivugiramo. Yego. Impamvu gusaba imbabazi nanitandukanya n'abakoresheje ibyambayeho mu nyungu zabo ntazi.
banyarwanda banyarwandakazi, mbandikiye nshaka kubamenyesha ko nciye bugufi nsaba imbabazi ku bw'inyandiko, amashusho, amajwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri twakoze ibinyuranyije n'amategeko maze tugasenyerwa inzu, byaje kuvamo kugira umujinya utari ngombwa, nkora ibyaha. Rero nsabye imbabazi ntakamba ko ibyabaye ari ubwa mbere n'ubwa nyuma bibaye. Aho ndimeze neza, ibyo nemererwa n'amategeko ndabihabwa, kandi niteguye ko n'ingaruka nzaba urugero rwiza. Nsoza nagira ngo mbikuye ku mutima nsabe imbabazi nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko ahora atugira inama nk'urubyiruko zo kwiteza imbere, hanyuma njyewe nkaba naramutengushye, ndetse musezeranya ko bitazongera. Aho ndi ndatekanye, ndarinzwe, kandi ndabakumbuye. Nigaba Clement. Yanditse ibaruwa, ubwo ni ibaruwa igira ngo yitandukanye na bariya. Hari benshi nabonye batangiye gukoresha ibyo yanditse ejo mu nyungu zabo bwite, nk'uko DC Clement we abivuze. Hari benshi nabonye bari batangiye kumujyanye na Badram. Urumva hari abantu bashobora kubona iki bagaprofita ibaye ko mu nyungu zabo bwite, kandi ugasanga batangiye gukora translation y'ibyo umuntu ashatse kuvuga nk'aho bari bari mu mutima we. Clement kubigaragara byo nk'uko abyivugiye, ibyamubayeho ni ibyago, ni ibyago nk'uko n'abandi bibabaho, kandi rwose kubigaragara umuntu wese kiriya kintu kimubayeho agatekereza igihombo agiyemo, nk'umuntu w'urubyiruko nka Clement, ni umuntu acyari umwana ariko aracyishakisha, cyari muto ku myaka 29. Biriya bintu umujinya ushobora kumukoresha, akaba nyine yakoreshwa n'umujinya n'amarangamutima y'agahinda n'akababaro n'igihombo agiyemo. Ibyo rero umuntu agahita abikoresha mu nyungu ze, ashaka kugaragaza ibindi bintu Clement atagamije kugaragaza. Gusa mu gusenywa kw'iriya nyubako ya Clement, ku kigaragara hari ibintu byabayemo, hari ibintu byabayemo. Urihangana. Turakomeza kandi hari ibintu byabayemo. Nasaba ko ubuyobozi bwakurikirana bakareba impamvu yabyo, kubera yuko ibundi iyo umuntu asenyewe nka kuriya, ko DC Clement byo yakoze amakosa, ndetse ntari buze guca ku ruhande ngo mbere ngo ni bimwe by'abantu ngo umuntu ngo ni inshuti yangu urabera, aho sinabera. Amakosa yo yakoze,